Dečika žile. Ko zna. Ništa ne radi, ceo dan ga nema. Garant našao neku. Nemoj tako, majka, pa on ima samo jednu ljubavnicu, a to je stara dobra prepečenica. Pojma ti nemaš, švalerija on. To je sve tako neozbiljno. Važno da je on dobar domaćin, da brine u porodici. Ma ćuti, molim te. Evo, glicerina. Založio kuću za dug. Šta je radio? Uzeo kredit 100.000 evra. Izgubio posao, ne može da vrati rate, sad će da nam uzmu kuću. I šta sad? Pa šta je radio sa tolikim parama, crni? Dao kumraši za 20% kamate. A pa to je dobar biznis. Pa kako dobar? Niko ne kupuje stanove. Kriza, katastrofa. Uskoro će svi na ulicu da živimo. Pa što ste mu dozvolili da uzme toliki kredit? Pa nije me pitao. Pa to je kao kamen oko vrata. Ja sam čula kad je došla juče ona žena da uteruje dug. Znate šta, polako. Ne ide to tako brzo. Naći ćemo neko rešenje. Rekao je da je najgora stvar koja može da nam se desi je to što je ostao bez posla. A lagao je. Gospođo Matić, mi smo primili vašeg supruga sa ozbiljnim povredama i učinili smo sve što smo mogli. Preminuo je, primite mi moje iskreno saučešće. Nikada mi nije bilo jasno zašto je ta Kamalska toliko bitna. Mi čak i ne gledamo TV. Molim vas. Sí, más arriba, más. Pues, ve a pedir ayuda, vamos. Ayuda a alguien, no sé, ayuda, pero yo no puedo a alguien. teléfono suena, puede ser importante. Pero deje el teléfono ahora y pida ayuda a alguien, vamos ya. No Por puedo. favor, ayuda. Esto. Vamos a ver aquí. Esto es imposible. Gracias. Esto para arriba. Gracias. Oh, Andreika! How are you, my friend? Welcome. How are you? Ay, Dios mío. Vamos, que está sonando, voy a atender el teléfono. Te llamo de estadio. Pues le dices que no puedo, ¿no ves que tengo visita? Lunch with me, because I have to tell you about something very, very important. Señor, Sí. señor Juan Pablo insiste hablar con usted. Dios mío, pero no ha dicho que estoy con invitados. Sí, pero él dijo que los trabajadores abandonan el sitio. ¿Cómo? Sí. ¿Qué dice? ¿Pero estará loco o qué? A ver, ¿cómo puede ser eso? You are crazy. Well, let's have a drink and then have lunch. Okay. Señor Raúl, Está bien. No le he dicho que no me interrumpa. avisaron del despacho del alcalde que quiere verle ahora. El alcalde. Sí. Gentlemen, we have to postpone our lunch. We'll see at the draw. Suspenda todas las actividades para hoy. Treka voda, teče treka voda, kad se i krajanec. I